Zamling Kangsar Chupe Pyoki Kejik Luxola Kamunang Ke Tsangmala Jagar Doziling Nengato Dile Shugi Tena Ta Doziling La Tepe Nima Nga Tu Giring La Namshi Yakpo Shira Chumuson Yinayang Dangong Ne Namshi Pette Gyurne 아니 차바탕야 고주송 차바탕야 고주송 때네 다질링 긴네 주슈베이나 타로 뭔마 중만 용외 도참바 망보 시보직 다질링라 폐제 전강라야 강에 티네 파도 추옹 제베 갑라 람카 각네 람카 각네 Penanga Taring Shoge Gumne Dortining La Mote Nangla Yongpe Kapla Chidang Kama Nishuts Madhukurki Yomare Yinayang De Lamka Kache Mota Mangta Che Chizu Nits Mote Nangla De Gochung Tine Tato Chamba Mangbo Shibu Chiki Yongkutu Ani Ta Yumi Tso Yang 다 도참바 망보 용나다 랑싱기 다르지닝 랑울 망보 용거바 아니 다 다르지닝 마마다 민다와 다르지닝기 미초 물 베베 루루 무기 셈테스 쳔겐 청산 민도 다 사강 치리 체자라 칼라 사게 존캉 여그리야 젤라 되게 아니 딘데스 다 소바체비 나 야갈기 벨조기 내당 셰다기 야도 침바 인사레 아니 다 다즈니 노티드레 토참바 망보 시부지 용구도 아니 데링네 다 차바땅야 다 무바코리아 고추송 아니 테네 탐다 눕적베 토참바 치기 도지링 뭐마 능시 민도 베트 규르차샤 아니 캉바 침보 시부 딘데스 아니 람가 가 땅모마 능시 민도 기보 자완의 민도 세제 땅아 미제낭라 자완의 용기 매숭기도 다디 코랑기 식저바 이래다 나 총바당 정강가 딱볼라 또참바 카츠 망아 페네 대점기 야가르바 딘데제 Tine ta ne kesa mari keninga jamyang nobula gi jakchum nangbe echoes from forgotten mountains seke chakdeb yakbo shibojik jamnangsha tinga ngoma tengchik nyoga chibinde tepdi pet zone 라마죠. 드네 담다 옥스퍼드 기 대비 총관 기 답고 나 모신기 어카린스나 가데 예 티베 뎁 예겔라 총가 도고기여 봐. 아니 뭐랑기 게시 용바이나 니 카나라 카바탄 고 숨고도 제자 케닝가 뎁디 라중디 라야 깔레 카고 여바다 자야 노불라 센 슈바이나 담다 도르질링기 도르질링기 뭐마 표슝 롭데 롭지 공을 하완라기 세레 공을 하완라기 군다디 거기 구다 제통기 세모르바 세모체 아니 공을 하완라 제 공을 하완라기 세 자연노불라 코난소 뭐마 충규 별라 폐묘 여바 별랑제 이백갑라 별라 폐묘 여바 아니 자갈라 타 자갈 도진ingla 코란초 페 미창 페 첨보레샤 아니 미창메 구샵 체세 미창 직레도 아니 콩기 다데 딘데 작좀 진낭샤 타 나란초 겔시 케나초 페베 겔럽라 도낭 여바 이나 겔시 케란초 도르질링기 로규 라토낭 요바이나 착데디 메두 미룽와
직레샤 나란조 벼바 임베 차네 캐난조 창매 시구야 쇼크당 국제스도 대비한 공충주레면도 나라데 요가도 전에 직동 계좌 직동 계좌라 자갈라 대직라 공세 직동 계좌레샤 아니 캐난초 딘데 인지 민지 시고도 당가란츠 tanda peba pel chewa lopta la pebe kabla ta ngaranzu changma peba rba ngaranzu lopchong chedang nye hagu gurba chezang lojin che tanda shida hama khona yang lojin che ani lojin che ba di che kabla de shogu khangla ma thi ani tema to nangdung gi lopchen gi nangdung shida mai kemba lojin che na yang tanda mai kemba che dindes lojin che je so semna lobjong che ne gyoba tebe 강사 sheta ayo sambido ta jik chakpa rubudire lo tuts ta yang di gyabjong di khari ne chu khari sheta mai kemba che ani chakpa lo rubujik ma to kenga sheta mebe soto bishdu 아니 딘데 임바손자 따디 나란초 페바 임베 차네 벽이 로규 당들와 옆에 총님보 15딜의 티낭샤 아니 캐난초 시바이나 캐난초 켄게체로 두그레 삼징에 캐난초 착대 디모도 슈위에 다잉에데 자연우블라기 티낭베 착대데 총약이 제등에 이제 캡타 체바들이 케메 캐난초라 투변 속이래 삼제 디 네 제디 캐난초 모두 슈비에 다 소소로 규도보다 때지 표바 임에 차네 때 셰야 거르바 표 칸데 쇼바레 대갑라 칸데 요레 아니 쇼베 젤라 표바 쪽강에 칸데 냥요레 차 창바 자미안 누불라기 작존낭베 Echoes from Forgotten Mountains 세베 착대 대낭라 상마 티낭요 코나 킹게 쳐보시라레 단다 아메리카라 visiting professors네 단다 롭다 쳐모디데 라 숭셰낭가 콩양네 양도 페비요레 데 잠두 마세 ngoma Tibetan reviews again ngoma thute chigiyore digi Quran editor ta shutar nangke khunare ani chushi gandu malayang Quran phenyo yore chushi gandu malayang Quran phepje Quran ki nyamnyo sabati te kola yang 작성 낭 요래 당아서 표바서 딘데 텝 망불론이 셔다 유기 말에 섬고도 다 딘데 착바로 딘데 로바이나양 지기 겹종기 내주 마이켄나 착바 로바 참기 켄게 셔다 유기 말에 섬고도 다 베베 치초기 셰용기 네체디 야코메나 아니 마옴발라 무티나 강에테야 땡켈 사브제 제장다 미망츠 데지지 롭종난제 직파쪽에 종베께자nye 마쪽에 가르쇼고를 롭다닝베 롭도닝베께자nye 딘데 더부지 레베낭라 딘데 직포 장니 대베이나 통계 퇴계 첨부 연구반에 제장 대디 캐나주 시베이나 아니 kenga pödöngü kolla kenga cheru dugure mixel gi Darjeeling la shuke ina Darjeeling gi lotu duzo sebo shara kengre cheza tadi kenaju chakde de kenanju pisi nangla rewa shugi yo
tanga de tip kesa shokdang kashi lobe tata yang ta pet answer cheje ta di chela khari thiwe na samsar cheje loya gi kokap ku ne te ye ani tides cheje kana to tupen soya gi chedu mixel gi chakde phoba chu inji minji ken ko ya ngaran chu gerab lo ba yin test sago gerab ki nangla yakpo ma to tucha na thiyo mar di kelka changme luksul re yakpo kyangya ma to tucha ikune jungyo me ba soro thiyo chok chik ne ma to chok changma ne de je lokyu thiba de keran chu pheje signyo yogi mare chesan kenan chu tepdi 인지 미치 시로나 아니 부고초라 시제 뭐마 딘데 충샤 간주 개가라 깨버데 뭐마 별라 딘데 충샤스는 로규시야 바이나 시다 팽기레스 그도 딘데 체제 드린 레첸디 데참샤기 नेपालीमा भन्ने हो यो दार्जिलिङको बासिन्दाहरूले पढ्ने एउटा किताब जम्याङ नोबु भन्दाखेरि चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि माथि तपाईँले चौरस्तामा देख्नुभएको भ्याली भ्यू होटलको खास मालिक चाहिँ उनीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ दार्जिलिङको इतिहास सम्बन्धित इतिहासहरू उहाँले लेख्नु भएको छ तपाईहरु यदि दार्जिलिङमा पहिलेदेखिको बस्नु भएको हो भने चाहिँ यो किताब चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै रोमाञ्चक हुनेछ जस्तो मलाई लागेर चाहिँ यो किताब परिचय गर्दैछु जम्याङ नोबु मैले पर्सनली चिनेको छुइनँ तर यो किताब राम्रो छ त्यसले गर्दाखेरि मैले यो यसको विषयमा भनिरहेको छु मैले 1800 मा किने यो पाउनु पनि अलिक गाह्रो रहेछ अस्ति एकचोटी म जाँदाखेरि पाइनँ अन्त दोस्रो पल्ट त्यो अक्सफोर्डको किताबको दोकानले चाहिँ मलाई फोन गरेर चाहिँ आइपुग्यो अब किन्नु आऊ भनेर चाहिँ गएर चाहिँ पाएको हो तपाईहरुले नि यो किन्नु कोसिस गर्नुस् 1800 अब ज्ञानको लागि त 1800 के पनि होइन अब आइफोन किन्दा 1 लाख त्यस्तो तिर्नु सक्छ भने त्यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आफ्नो ज्ञान अगाडि बढाउनु त्यो अझै महत्त्वपूर्ण हो त्यसको लागि 1800 के पनि होइन तपाईहरुको लागि र यसरी तपाईहरुलाई यो किताबको लागि को विषयमा जानकारी दिँदै यो भिडियो समाप्त गर्दैछु धन्यवाद।